Eka laptop ya ka no ke neng go kgalmela ke neng bona tja o utswitse o nkile diteke o nkile phone o nkile laptop ya ngwana o etsa kang di-assignment ngwana o etsa ke nna ke phela le lona every day mara le o na le 2 weeks o seyo mo o na le 2 weeks ke le jweditse gore ke tsamaya ke lo phanda so ke sa sebetse ga ke sebetse latsing ha o sebetse why tlametse o tswa ntho tsa rona why o tswa my brother wo le ma Nigeria wena o tsubana ntho tsa o tsubi ntho tsa ma Nigeria yo abute re na le bothata bo boholo itse mo abuto a gona o nyametse for 2 weeks sale a utswa o utswitse laptop ya ngwana ya sekolo ka mo nna ke a sokola ha ona motho e leng hore nje a ka nthola mo founung sale a nyametse le phone o utswitse le tšhelete ya tšhelete ene bo me ba stockfel ntse ba fitla mo nana lena a ke na tshwantse ke submitile ntho ya ka last week assignment ya ka so a ke tsebe ke tlo submita jwang cause since ena motho a nyametse le laptop ya ka a itse ke tsebe o batla o thusa chuma ka 350 le no. Well guys, bengithi nje nginizele ngefollow up yalo ntombazana ngazi nisamkhumbula na igama bekunguLeslie oyikhaladi kanje othi wathathwa ngumngane wakhe bathi bayogroove kune house party kuphi so siye safika ke guys masifika lapho ngoba siye sacela ibackup emaphoyiseni yabona ukuthi masingafiki sisodwa lapha so we couldn't shoot the whole thing but bengifuna nje ukuthi nginizele neupdate guys ukuthi siye safika saquestiona lapho yasho lentwana ukuthi no guys lo muntu lona besisonke sacela sivumelene yonke lento lena and she even asked ukuthi let's take a video so uye washutele I video lana untombazana kuyena uphethe phone uLeslie bengancibanga nokunxiba so la sibe ne proof nathi ukuthi ay shoot lento bebeyenza bevumelene because she even managed to take a video. It's just that because of ama rules wale show yethu asingeke sikwazi ukuthi si play I video yabo bengancibanga so that's why but bengifuna ukuthi nje nginizele ne update yaloko but isabhizi ngoba manje season medication ngoba nemvile ukuthi bekathi ngathi waba ne STI over yona yonke lento lena kodwa umngane wakhe ke ayigama beliclear because ne family yasho ukuthi wafika lapha ezobaxelela ngelesigameko ukuthi kwenzeke 1 2 3 so bengamangali mayingabe abakasabamba ama calls walontombazana yasho ifamily nayo ukuthi sicela nisincede man ngoba lo mntana sekayinkinga sekavela ustabone sathi ningawari so simthathile njengamanje guys she's under izandla zethu simse ku disciplinary camp ukuthi benenhlonipho because abazali nabo bebecomplain abathi abasahlonishwa uyazidalela nje la ekhaya uhamba ebuya ebusuku into efana nale so sathi abantu abadala ngcono ke sinithule lo mthwalo simthatha umntana simuse ku disciplinary camp eyofunda inhlonipho uzobuya seka right bengithi nje guys ke nginizele ngale follow up yale episode ngoba ngibonile ama comments ukuthi kuningi nane bese ngifuna ukuthi nikucacisele lokho. Moleni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya. Lami igama ningo LAV AWS pronounce lovers inkomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulight umshanami. Well guys namhlanje sibalele ngosisi lana ekhaya bathi banenkinga abanayo bashonelwa ngabazali basishiyeke nje bebathathu nobhuti wabo banenkinga ekhona bacela nje siJozi Bioscope ukuthi singenelele ngoba badla ngusibona fa inkundleni zokuxhumana ko social media sinceda abantu bathi siyacela ke Jozi Bioscope ukuthi nifike nala ekhaya nizosincedisa kunesikhondla senkinga esijongane naso bosisi andazi niqalephi ngoba benigenda nibulise futhi kwakhona mama ni right repeat papa repeat inkinga amagama wena ayangiconfuse uthe ngibani nna ke nna Lebo awuswa ka ke Palesa upalisa okay angazi ngizoqala la kuwena mama ngiyazi ukuthi besike sancokola kancinci the time isifika lana yabo even over the phone the time nisasixelela ukuthi nicela ukuthi sifike sizoninceda yabo that's why bengithume uMr Jones mangifika lana ukuthi umbonile musilophuthi besifike naye la yeah so ngimcelile ukuthi akahambe yosifunela lo muntu lona umfowenu after nisbriefile nje kancinci ukuthi kwenzakalani la ekhaya kahle inkinga yini nifuna sinincede kanjani siJozi Bioscope yo abute re na le bothata bo boholo itse mo abuto a gona o nyametse for 2 weeks sale a utswitse laptop ya ngwana ya sekolo nkile phone ya ka ngwana a sa gona go ya sekolo ha gona go a etse di project tsa hae ka mo nna ke a sokola ha ona motho e leng hore nje a ka nthola mo founung sale a nyametse le phone o utswitse le tšhelete ya tšhelete ene bo me ba stockfel ntse ba fitla mo nana lena a ke na tshwantse ke submitile ntho ya ka last week assignment ya ka so a ke tsebe ke tlo submita jwang cause since ena motho a nyametse le laptop ya ka a itse ke tsebe o batla o thusa chuma ka 350 le no Imani ke ngubhutweni nizala nobathathu vele. Ke abutwa gona o moholo. And manje utshontshe laptop yakho leyo studisha ngayo. Ne phone yakho. Tsane ke di rekile. Le phone ya hae awusiwinkile.
ene njalo ke ntho e leng go etsa every time re gutla re mo tshepe hape ntse re re a se yena kante ke yena motho e leng go atla mo nka dintho ka mo go romela ditšhomi tsa di kene mo di tlo go utswetsa ba tla ba tlo tsuba ka mo go mo uyabhema no tsuba Oh, that's why wena sisi wami eyenza lento yenzayo because basuke bebhemi and uyasebenza akasebenzi cha akasebenzi shapaneke mphakathi fela ukuyashana ngiphakathi bona ba utswetse di-cable ka kwa tsa motlakase ya di-trenana hayi nana yo ba mo shapile e le solo mo re mo tloela bohloko re tsa ditšhelete tsa go qena kante motho wa go senyetsa ngicabanga sihleli sikhala ngalento sikumzansi siyakhala nge-load sharing nani and abantu abakanje yibona futhi ababuye be-add up on top of isikhalo sethu ngoba uthola ukuthi intambo zisuke ziyikhona ezokuthi ugezi ungaba khona usebenze kakuhle mara ngoba kukhona labantu ababhemayo abangamaphara bethi mabeshaya izinto zabo behambe bayokhatha ugesi but siyanizela iJozi Bescoff izofika and we'll make sure ukuthi we get to the bottom of it mama yabona ngoba sizodila naye kanje asidili naye kuphela since senimention nento yamakhebuli ukuthi kwenzekele something ngiyacabanga ukuthi leyo nduku it wasn't enough kodwa kumele bejeze nje ukuthi for lesenzo sabe sibi bezoba imizekelo nakwabanye abantu yabo ngoba niyasho ukuthi niyabona ukuthi ningamantombazana manje and nibhekane nalenkinga eninayo bakhona mhlawumbe bomalungu bakhona kwifamily abona abantu abangamadoda ukuthi ningaba invite beze la ekhaya bezothetha naye abomalume shem kudala sibabiza okwamanje abasayingeni shem abasayingeni nokuthi bakona bahloka faith vele wait i-relationship yabazali benu sengisho uma besaphila nabanye amalungu efamily beyinjani yo bekumnandi shem ekuqaleni bekumnandi ithe makushona abazali ayi kwabheda kwavele kwabheda ubhuti shem wayenza ezinye izinto because namanje masithi siyahamba la ekhaya kumele sikhiye asisekho safe namateki uyatshontsha ayikho into angayithatha uyathatha namateki wena namateki uyatshontsha yana fela la re beile mole ntho feta le yona nana fela anegile tlametse re dule so re shebe ntho tsa rona mo trateng o ga di nyamele na ngoba yena uzibona ngathi ngobhuti uzofuna ukuni-threaten ukuthi nizonishaya or something like that ke la re bua le yena ibile se re tshaba le bua le yena no ga tshaba shame no ile zinto zabo ziyabasanganisa bayicabanga ukuthi sebengamabhoza bayicabanga ukuthi sebengabo-Jack bakwazi ukukhaba abantu bona mase bebhemile ngiyayibona and ntho tsa di etsantse ke ntho tsa di etsang no and manje yona nivisa ubuhlungu wena sisi ngoba ningamantombazana nina and I believe ukuthi abazali benu la bakhona emathuneni yabo bayaguquka njengangoku because they like sishiye umfana sixelela ukuthi lo muntu lona uyena ozogada kanti yena ke yena mthelo ngo go tlo re senyetsa mo ntlong and imagine if you guys were not here beningekho nina ningamantombazana kushiyeke yena emhlabeni kube sekadayise kwalo muntu nathi irekisa vele so nathi kuri nje ga tshaba ulo fela and you know I'm glad ukuthi abazali beni kodwa bashiya abantu abafana nani yabona ningamantombazana nawe sisi sokwenza konke okusemandleni mayingabe kuyenzeka ukuthi khona into mhlambe sekadayisile yabo sekadayisile lama laptop nefoni yena sizomake sure ukuthi we go kuleyo ndawo idayise khona so since ethathele izinto uvele wathi disappear wanyamalala since wanyamalala shem a re tsebe le go ile kae ene ka mape o na le nthwengwe gape tendency a ratang o ibua le teng mo ntlong like o re jwetsa gore re tsamere go dua le di-boyfriend tsa rona re tsamaya le ma-Nigeria re tsa bana ba bangata ke o ebileng wa kena othi nina niyehlele nama-boyfriend ozodelela yini wa rase buya nna ke thusiwe bothata ba ka ke laptop yaka e ka laptop yaka no nsokela wa nketsa sona umthatha umthela stratini na machita nna nisikansukela ntse ke tsamaya mara umtshelanga ukuthi singabani no ntho le etsa mara TV mara guys okay khalmela o batlo mamela ke neng go khalmela ke neng bona tja o utswitse o nkile diteki o nkile phone o nkile laptop ya ngwana o etsa ka di assignment ngwana o etsa ka my brother ke nna ke phela le lona every day mara le tsaka una le 2 weeks o se yo mo una le 2 weeks ke le jwedi tsore ka tsamaya ke lo phanda so ke sa sebetse ha ke sebetse latsi a o sebetse why tla le tso tsa rona why my brother wo le ma Nigeria wena o tsubana ntho tsa o tsubi ntho tsa ma Nigeria nna ke betere ma Nigeria bona wena ona tse ngwana ntatwa ngwana kae
Mara okay wena as a brother okay mfethu ngoba ngingayizintroduce la kwena lava sisijozi bicycle kanje Mr Jones lo kulandila ngathi ukucela umxelele yebo na mfethu silana ngoba sinenkinga nawe wena mfethu uyabo inkinga bhuti wami mina wena unankinga une 2 weeks ungekho la ekhaya wena bhuti usukaphi ulalaphi utyantoni angibatshelile lapha ekhaya ukuthi ngisayoniphandela guys utshela bobani ngikhulume nani okay boyfriend akona wadimathisa moka ditina okay sharp uyaphanda wena ubaxelelile ukuthi uyophanda uhambe ne laptop yabo ne phone yabo hayi nna di laptop di phone ke di tsebe ka bane just kwaza unyamela dintho tsa kona di nyametse the day wena unyamela uthe ukuyena ufuna unceda umngane wakho e350 wathi mawuthatha ilaptop yakhe laptop yakhe nana sinzi lilukisana le di 350 hayi taba 350 ne ke batla umthusa vele mara taba laptop akitsi yona uzetsa 350 azama nka laptop o tswa mo go la upola le tliste le lente house party la upola lente house party nginenze le nako o tla monto nenze le laptop e wena le mfone tse la jeta re letsa house party kata ke tlo bona ha ke feta ka tsama ka sia ka re sa maka a se yona e we bua wena se yona okay one need mfethu akusili lokho kuphela wena mfethu ziningi izinto enizenzayo la nabangani bakho niyamosha emphakathini uzobanjwa ngumphakathi usoshapula ikai ke mphakathi ntse go emela umphakathi unshapile ke understand ibe limpuela mare hore ke tlo utswa mo ntlong ka se utsi ba re utsitsa tsa bona go tshwa dimetse maotwe ba tutshontsha icathulo wena utshontsha izinto nemali la nani yaba ke hana iyo okay mngana asenze ka tsena le maoto kilo bana laptop ina le maoto or phone ina le maoto tšhelete ena la tseba king ke tlo qabana le lona le camera ke le tlo ntsiba ke okay mamela la tabe ya lona hayi khona puthi long distance awume kancane mele singayitsali lento wena siyenze ibende ifane nawe ngoba umteo red wena king yami yabo so asiyenze ibe simple lento le sithi amafoni because silana thina sifuna ifoni kasisi sifuna ilaptop kasisi ngamanje ngakubonisa yabona amafoni ngiyasiphandela la awami hayi lawa angithi ngiyasebenza phela ngisebenza nabantu ngiyaba unlock out amafoni ngifuna yenzeni Mr Jones angithi wakhe amafoni ngicela uzela kuzo emthinzini namngani wami izokwazi ukuvela lento ecamereni ngicela efake nje ipassword ngicela ukufakela ngiyafuna ungifakela ngiyayifakela ngizokuvulela ujam na bamba le wona le mo ba di butsing yavuleka butwana ba di butsi somewhere mthwaso ka reka phone ha ona le box la phone somewhere maybe uvule la mashop nyana ayangivula somewhere le isanginika inkinga le ishota ngepassword mele ngiyoyiflash ipassword yakho mawulahlekele ngamafoni ubhekisise la la kumele uyoflash ngiyaphana le mele ngiyoyiflash manje bakupha kanjani amafoni unamafoni amaningi bangithemba ngithi ukuthi mele ngiyaphana butwana ngiphandela bona abantwana basestate yazi ngicabanga nto ahambe naye ngale kutshela ukuthi la mafoni wathathe kuphi mhlawumbe uzokuchazela ukuthi ikuphi laptop kasisi ngekaya asisiyoxoxa ngale mngane soxoxa kanjani butwana mara nize nobabili no mara lawa ngiyaspanele namafoni beka pima kancane hayi lawa wami ngiyasipandile lamafoni angithi ngisho bengisho nawe ukuthi lento singayenzi bende iyayibona wena futhi ngeke izifa asifuni ifane nawe sicela masenze so amafoni wami ngiyaphandile ngiyaspanile ngiyawaspanela lamafoni badla mina labantwana badla mina thina besifuna ilaptop thina sifuna ilaptop ozangapha ngani zakethi sihlalele no hayi sihlaleleni la phansi Mr Jozi nalawo amafoni abantu basenkingeni guys before ngilibala mangabe ubhekisisile lapha nje upause mangabe unefoni yakho erealizeayo engathi uyayibona lapho ukuthi usibhalele usho ukuthi nayi ifoni yami yasebrand Fisher la mangabe uyazi ukuthi nawe ulahlekele izinto make sure ukuthi ifoni yakho ila
so make sure ukuthi sizocheckela yona thina ngata fela di-phone mo di tletse motho wa di tšhentse nana motho tshwanela tswa mo a ka traffica laptop yaka sebetse ha etse nix o di nka ka iphone tse itere lezo phone uthi bamphile shota ngephasi file nix o di utswitse ona le batho ba llang strateng by now ba ka di-van tse 2 mono tsa maponisa batho ba tla di-phone tsa bona o tshotse bana ba batho dipoo a nka di-phone no miyeke bazodilana ngifuna nje ixoxe namadoda lapho Mr John no Mr G cause manje phone yaka ke batla and manje yazi sengwaridi ngani ukuthi kunezinto zakho no excuse Tom ngumalume wakho lona umalume wakho uyabheda la umuntu ungakhona unkasupu watsamaye udirekisa ingane kumele yazi umalume wayo iyabheda uyatshontsha kakhulu uyatshontsha and ngicela ngakhulu ulitso I pray ukuthi ungakhulu ufane naye bathi umntana uyamamela sometimes makhuluma izinto ungafani nayo wena nona yeah yo how because manje sengwaridi ngokuthi ngoba bengisasho ukuthi kunama files wakho serious lapho ngoba into zakho ngata ka laptop now my worries what if uyiflashile yonke leyo nto sebe delete kwasana a ke bona lo e teng cause chomi tsatsa mane tsona bo speech bo thibo sinje wa bona gore ke flop la ba ka fita no to bona lo wena hayi lapho ibhayise khona so make sure ukuthi soyithatha so make sure ukuthi sizokhuluma siyakwazi ukuthi siyithole le information yonke belapha ngaphakathi yabo nawe mama mangwenze ukuthi mhlambe kuya flash le phone will make sure ukuthi sibone ukuthi le phone la ka e flasha ke na taba lo go e flashitse information e tla nne khutlanyana nyana mara tsona ga di batla le laptop eo le diteki tsa di utswitseng ke a di batla ngifuna ukuthi ngifuna lo muntu abamthengiselayo cause yena inkinga lo uphi hayi ayikhona bona hlala la esitulweni because angikwazi ukufika kuwe uphezulu abaketi kamele basikantreata sona hayi mara never linketsa sona yima baba kwetsa so bomama balentshwareleng bana ba yeso di-laptop tsa lona le phone ngwana yeso ke tla di lata ko nkgono wa bona nkgono mo ntse ke dula teng ha ntse ke re ke ntse ke sa mele le manager ntse ke sa tsamaya ntse ke dula ka mo le ka mo nkgono maditsietsi ugogo wami maditsietsi lo thengisa into ezakhona ngithi sibhemela khona akunalapho ubambise no nekusatshwarisa magogo akere magogo ke iphela lena kone kena ke uyena odayisa ugogo uyadayisa uyadayisa ugogo ngicela ngixoliseni ngiyaqoqa lentshwareleng bana ba umuntu etsa magogo a ditise gore tla kena mo le ka van nibambisile akatshwara magogo ke wa tseba ke phela lena ke etsa dintho lena magogo so izinto zabo sizilapha zilapha ngizozilana ngokugijima my lord yazi ngicabangani ukuthi yazi umgcokise begrand yeah ngifuna siye ngale kumagogo masifika my lord engene yothenga sizokwazi ukuthi simbambe umagogo yeah engene yothenga yena ubaba yeah ungene uzofika ungene uthenge kumgogo angithi uyadayisa sokunikeza imali so not the hard way not the hard way siyangena and why motion le mission isocabana nawo ngiyazi bhuti wami no siyakutshela mfethu ngiyazi okay masambeni somlando magogo nguyena odayisayo uphethe nezinye izinto zabanye abantu uphethe into ezirati magogo uzothintsha ne yeah ngene ngizothenga but nina no lokho uzengizobe nimbambe uzobaleka yeah uzobaleka angeke ngibaleke niyamazi nina lo magogo mutsibe no asambeni as long as niyongikhomba lento lena asambeni Mr G ningangishiye emadoda kumele sambe ngemoto separate lapho because ngeke sithe sifike sonke lapha ngathi siyahlasela phela most of abantu abagangayo basibukela basazibonke because bayazi ukuthi bafuna ukuhlala be on the lookout ukuthi masibona mabe sibona nje bazobona ukuthi hayi la sizolayiteka ngono nje sikhiya ama gate and thina singena kuvaliwe simeka sure ukuthi singena as long as umosha because into esilwa nayo guys isilwa nento ezifana nalezo abantu abadayisa ama drugs ngoba badayisela labantu labafana laba bethi mase bedakwe izinto zabo bebiye bezotshontsha emzini yabo bebeya behamba beyothatha izinto ezifana nama yabona manje mase bethatha ikhopha intambo yogezi ngoba bafuna ukubhema and thina singumphakathi siyamoshakalela so we are fighting against that and ngoba sisebenzisana namapolisa we make sure ukuthi we get to the bottom of this so mangabe uyazazi ukuthi uyaganga nawe libambe lingashoni ngoba iJoseph Bioscope izofika and angeke ukholwe ngiyacela ke mbukeli mangabe unenkinga nawe khona information oyaziyo
ongafuna ukuthi sikuncede ngayo khona isigebengo mhlambe esimoshayo ekasi lakho sikhona siJoseph Escope usibhalele lapho i-email yethu isjosephescope.co.za sikhona na ku TikTok na ku Facebook uya Joseph Escope babukeli ngoba ngihleli ngicela ningalibali ukuthi nicofa usubscribe ni share nama videos wethu mawushare mbukeli azokwazi ukuthi encede omunye umuntu ukuthi makabona leyo video ishareile ebona ukuthi nami ngifuna uncedo nginenkinga kanje ithi ngibabhalele labantu because sengine information ngiyanithanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode.